भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तसज्जन, हामीले हिजोसम्म सप्तदश अध्यायको मूल पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 18 अध्याय सुदेव पुत्र जीवनाख्यो अष्टादशोऽध्यायको मूल पाठ श्रवण गर्नेछौँ। नारद उवाच दृढधन्ममपि हम तं किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच दृढधन्वास राजर्षि श्रुत्वा प्राक्तनमात्मनं सविस्मयं समापृच्छत् वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। दृढधन्वोवाच ब्रह्मं स्तव वचो रम्यं क्षुधाकल्पं वन्नवं वनं पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो वद ततः परम्। वाल्मीकिरुवाच एवं विलपतस्तस्य विप्रस्य जगति पते अकाल जलदोऽभ्यागाद् गर्जयं सदिशो दश बभूव वायुखरस्पर्श कंपयन्निव पर्वतान् बृहल्लसन् महाविद्युत् श्वनेन पूरयन् दिश यावन्मासं वर्षैवं महिपूर्णजलाभवत् नाशो विज्ञातवान् किञ्चित् पुत्रशोकाग्निथापित न पपौ बुभुजे नैव पुत्र इति ब्रुवन् एवं विलपतस्तस्य मासो यो विगतः तदा श्रीकृष्णवल्लभो मास सोऽभवत्पुरुषोत्तम अजानतोऽपि तस्यासीत् पुरुषोत्तमसेवनं तेनात्यन्तप्रसन्नः सन् प्रादुरासीद्धरी स्वयं नवीनजलदश्यामो वनमाला विभूषित प्रादुर्भूते जगन्नाथे विलीना गणराजय। ततो ददर्श विप्रोषो श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं सहसा शङ्कगतं पुत्र देहं भुवि निधाय च स्वपत्नीको नमस्सक्रे दण्डवत् श्रीहरिं मुदा। बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थितः श्रीहरे पुर श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्त्वीति व्यचिन्तयद् भगवान् अपि तुष्टः सन् पुरुषोत्तमसेवनात् अवोचन् मधुरां वाणीं बृहत्पीयूषवर्षिणीम्। श्रीहरिरुवाच भोगो सुदेवधन्योऽसि भाग्यवान् साम्प्रतं भवान् त्वद्भाग्यं वर्णितुं को वा समर्थो भुवनत्रये। शृणुवत्स प्रवक्ष्येऽहं यत् ते भावि तपोधन द्वादशाब्धसहस्रायु पुत्रस्ते भविता द्विज अत परं न सन्देहस्तव पुत्रोद्भवं सुखं मयायं ते सुतो दत्त प्रसन्नेन द्विजोत्तम तव स्वपुत्रसुखं दृष्ट्वा देवगन्धर्वमानवा सस्त्रीहास्ते भविष्यन्ति प्रसादान् मे द्विजोत्तम। तर्ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन सुमुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपम्। पुरा मुनीश्वर कश्चित् धनुर्नामा महामना पश्यन् पुत्रादिनिर्दग्धान् लोकान् दीनमनाद्भुत अमरं पुत्रमनुवीक्षं तपस्तेषु दारुणं। सहस्राब्दे गते काले देवास्तमब्रुवन् मुनिं वरं वरय भद्रं त्वं यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्ना स्मो वयं सर्वे तीव्रेण तपसा तव। श्रीनारायण उवाच इति देववच श्रुत्वा सुतृप्तोऽमृतसन्निभं बभरे तपोधनपुत्र ममरं बुद्धिशालिनं तमुचुर्निर्जरा सर्वे नैवं भूतोऽस्ति भूतले पुनराह मुनिर्देवान् निमित्तायुर्भवत्विति सुरा प्रोचुर्निमित्तं किं वद सोऽप्य वदन् मुनि असौ महान् गिरिर्यावत् तावदायुर्विधीयताम्।
एवमस्त्वीति सम्पाद्य सेन्द्रादेवादिवं ययुधनो शर्मासुतं लेभे कालेनाल्पेन तादृशं स्वपुत्रो ववृधे तस्य तारापतिरिवाम्बरे प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं प्राह मुनीश्वर हे वत्स मुनय सर्वे नावज्ञेया कदाचन साक्षी शिक्षितोऽपि तथा पुत्र श्रुद्वेगा न करोन्मुनिन् निमित्तायुर्बलोन्मत्तो ब्राह्मणा न वमन्यते कदाचिन्मयिषी नाम मुनिपरमकोपन पूजयामास विधिना शालग्रामशिलां शुभं तदानीं समागत्य तामादाय त्वरान्वितं चिक्षेप निजचाञ्चल्यात् कुरुपे पूर्णजले हसन् ततः क्रोधसमाविष्ट कालरुद्र इवापर शशाप धनुषपुत्रमवैद्यम्रियथामयं न मृतं पुत्रमालक्ष्य ददयो मनसि कारणं निमित्तायुरयं देवे कृतोऽस्ति धनुषसुत इति चिन्तापरेणासु निःश्वास प्रकटीकृत महिषाकोटिशो जातास्तैर्गिरि सकलीकृत तदानीं मृतिमापन्नो मुनिपुत्रोऽति दुर्मदधनो शर्माति दुःखेन विललाप मुहुर्मुहुः विलप्य बहुधा विप्रो गृह्य पुत्रकलेवरं प्रविवेश चिताह्वन्नौ पुत्रदुःखादिपीडित एवं हठात् पुत्राय न सुखं यान्ति कुत्रचित् वैनतेन यो दत्त तनयोऽयं तपोधन तेन त्वं पुत्रवान् लोके स्पृहणीयो भविष्यसि पुरुषोत्तममाहात्म्यं प्रसन्नेन मया नग सुचिरं स्थापितोऽयं हि तनयं सुखदोऽस्तुं ते गार्हस्थ्यमतुलं भुक्त्वा सहपुत्रेण सर्वदा ततस्त्वं ब्रह्मणो लोकं गत्वा ततर महत् सुखं दिव्याब्धवर्षसहस्रं भुक्त्वा गन्तासि भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजोत्तम दृढधन्वो धन्वेति विख्यात समृद्ध बलवान् हन संवत्सराणामयुतं राज्यं मोक्ष्यसि पार्थिवम् अव्याहत बलैश्वर्य माखण्डलपदाधिकं गौतमीयं तवाङ्गारध हरिणी महिषी तदा पतिसेवारता नित्यं नाम्ना च गुणसुन्दरी चत्वारस्ते सुता भाव्या रजनी विशारदा कन्यैका च महाभागा सुशीला सुवरानना भुक्त्वा भोगान् महाभाग सुरासुर सुदुर्लभम् कृतार्थोऽहं धरापीठे इत्यज्ञानविमोहित अतिदुस्तर संसार विषयाकृष्टमानस यदा विस्मरसे विष्णुं संसारार्णवतारकम् अयं ते तनयो विप्र शुको भूत्वा तदा वने वटवृक्षं समाश्रित्य तावामेवं बोधयिष्यसि इष्यति वैराग्योत्पादकं पदीयं पठन्नेव मुहुर्मुहुः श्रुत्वा वाक्यं शुकप्रोक्तं दुर्मना गृहमेष्यसि अथा चिन्तावर्णवे मग्नं त्यक्त्वा विषयजं सुखं वाल्मीकिस्त्वां समागत्य बोधयिष्यति भूषुर तद्वाक्येऽस्मिन् सन्देहः त्यक्त्वा लिङ्गं हरे गमिष्यसि सपत्नीक पुनरावृत्तिवर्जितम् वदति एवं महाविष्णौ समुत्तस्थौ द्विजात्मज दम्पतितौ सुतं दृष्ट्वा महानन्दो बभूवतु शूरा सर्वेऽपि सन्तुष्टा बभ्रीषु कुसुमाकरान् ननाम सुखदेवे देवोऽपि श्रीहरिं पितरौ च तौ गरुडोऽप्यति संवृष्ट तं दृष्ट्वा ससुतं द्विजं ब्राह्मणस्कितो भूत्वा ननाम श्रीहरिं तदा बद्धाञ्जलिपुटो विप्र प्रोवाच जगदीश्वरम् चराचर सृष्टिहेतुं पालनस्य चकारकं हृदिस्थं संशयं चेतुं हर्षगदगदया गिरा चत्वार्यब्दसहस्रमेव मनिषं
तपतं तपो दुष्करं तत्रागत्य वचस्त्वया निगदितं येन मां हरे कर्कशम् हे वत्साद्य विलोकितं तव सुतो नैवास्ति नैवास्ति हि तद्वाक्यं व्यतिलङ्घ्य मे मृतसुतोत्थाने च हेतुं वद इति श्रीनारदीयपुराणे पुरुषोत्तममाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे सुदेवपुत्रजीवनं नामाष्टादशोत्सवः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्तवैकुण्ठमुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति।